Impact News ke Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asibu miyeng tabiru mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari. Ngasigi Health Link gi episode asida akoina pujarakliba topic asi Anaesthesia and its role in today's health science haibasini. Hiram asigi matang da takpi tambinabagi damakta Impact News ki studio da lengshin lairiba expert asi miyam da shaktak jage. Dr. T. Letkhohao Haokip, MBBS, MD, Anaesthetist, District Hospital, Churachandpur dagi. Dr. Butaram Nokjari. Dr. Ahanbada, akoina kangzaning basi anesthesia hariba term ze si karino adagi masi kanana mingthon se pibi ki bano haribadu akoigi audience da khara yam kupna thambiyo ahanbada oina. Nungaizare anesthesia term haibase miyam gi dabak anoba term oibani lu bani ado masi se kadai digi horak par hairaga masi se Greek word te gini wa dogo mai meaning hai ta da koina layman ki tam hai ta de ma se devoid of sense hai ta fa natraga privation of sense hai ta de mi oi bagi koina phau ba hai ta re phau bagi phau ba se asi se lothok pa natraga se mangan ba hai ta re adu gi term de lothok pa ne ado kanana han ho term se kanana coin torak pa Dr. Holmes ai na kwa ma se keno gi masamak se dentist amo eramani adu ma masamak na masisi coin torak pa ni adu da gi sum keno ta officially oina moina keno hai tare keno torak pa anesthesia hai ma Doctor the anesthesia ze akoina dum 1000 bagi doctor mi sum consciously lai was 1000 bagi doctor haina dum koina phagi oina have ze chumba tare di doctor na haiba terms na har adi matungina ado doctor akoina makhata na khangjaning bada anesthesia haiba yamna anoba term ne dum why is it the term itself anesthesia has a high level nungai tawogo aduna adu icham chamba miyoina di layman na di adum one hanaba hida kapa doctor haraga adudum lotion bukum tawai yamna in depth over knowledge laite anesthesia je karino haibase aduna anesthesia aduga magi the entire magi manung da chanba mayam je asi khangna bagi damakta kamaina haurakpano magi brief history du adu doctor da khambiyo okay English saying amalay necessity is the mother of all invention kwa adugi siga manana huziki anesthesia hai su huzik hai bugum ne amna no batam oibane pallabada masi se tongan as a separate specialty hai tare kwa as a separate specialty se karam kanda recognized toro pride akoina sum khangda British Empire the moi England kwa Royal College of the England moina separate specialty hai tare for example akoina gynecology surgery medicine boiro yam khangnare adugi type the anesthesia hai se tungan na specialty oina recognized toro pa 1947 ngak to oi torak pani kui independence pangde just maybe about 72 years kumba la padangai yam nova department or other it is also one of the fastest developing high tare department ama when lab adu history is ai nang sa have the necessity is the mother of all invention high business for example hojik se akoi mayam operation mayam macha dagi oibu oiro ko yamna surgery achaubo oiro yenga ta for example koi se aina isamak da su pietum amada sum thin mada nab do phau do leng brantra natural gi reaction kwa impulse la kani aduma to ina surgery macha boiro achau boiro moina tauge tawbasida surgeon mayam sina sigi pangthan hai tare kwa sigi si necessity lakpa adu history sigi kan ayamba se dentist koina for example ko ya Dr. Holmes dentist ne ayam na macha oina tooth extraction se ya lothok bai tare ko tooth extraction se sigum su yamno it's a very painful procedure oiba aduna hojike necessity tawbasida moina for example akoina moin history the kamai ha thaina gi ancient Greek mythology da mandrago na malairam bane mandrake plant ko ma se napi ma oi bane adu ma si kamai to bra ma si sam hojik si sim napi se chara keno to kanda pangthan pa kha adum to bane adu da moi sina se ising dara mai yu da keno ma to raga hapamaga magi leaf extracts se to ra phangthan laga adumai to ra pa ancient history su yaw ra pa lei adu mathang sum lak pa da history se hojik ai nang sai ha ba
dentist sina ya to hojiki si mamang da khoina taram gani Dr. Simpson James Simpson as a layram gani moi sina nitrous oxide laughing gas when to ko si puthok pa go ma to ba aduga adubu history anesthesia ki history ona yamna remarkable period se kari no harga 1846 ta 1846 ta yamna remarkable as a landmark oina laibi sina Dr. Morton hena mana hojiki ether haiba pot sai sa ether se kari de ki semang para hojiki hogi alcohol se da sulfuric acid and amalai moi sin in reaction to kanda ether hai se thok pa adu moi sin kari to ether se moi na handkerchief kumbada ko handkerchief kumbada sum isi mai oi bani na handkerchief hona heira aduga handkerchief se namhan bai ta namhan be se mi se pangthan bai ta okay adu aina to raga soina evolution lakpa adu ether se si hobadagi adugi drawback to kari no hara evolution no uji ether aina haidon 1846 ki 16 October se uji se World Anaesthesia Day oina so khangne every year dum pangto 16 October se adu landmark oi bane adu ether se huji ki hana de huji handkerchief tawrame adu da nangna do se khangdrabni na nang nam halakanda pangtharawa adubu yam pi patient se macha oiro natraga angang gi oiro adu dose to le kano ka khoina apamba dose pi bu tu ya tra bai ta aduna hojiki moina development mu tawraga inhaler haina hojik vaporizer oina tawra muka semanga asima nung sida ether se noina pressure under pressurized chamber hapaga ko adu loraga adu de ki khoina meter leibane adu da khoina pamba dose ki hisab de dum pi ba ya ba hai tare adu ki type tawraga sum improvement se yamna lai ri adu hujikti yamna singna hai the operation se mamangai da film de yeng amade music alcohol gum zu pi thae hai sometimes thapu ya hujik mau su khoi rambo movie gum yeng ade mana load pa chen bu kho pa taw mana nomi marul tho ke taw da mana yu ra kaino ma pi thak che laga adu gi influence da nam taw bane ba pe khara phau da adu lo thop gum taw bane aduna adwai taw ra pa adwaina ether kano invention taw bai tare sisna yamna landmark discovery oraga asidigi hojikti ether se muk sina drai muka mas toxicity se mula hojik sina inhalational agents anesthesia hai hojike hana syringe se ko na puthurok panina ko hojik inhalational agent oi namaga kata taro pangthan bai tare inhalational anesthesia hena hai adugi matong da hojiki syringe thop su matong da koisana IV da kapa yaba hidak mo puthore sina intravenous anesthesia na mo yawre hojini ba khina operation theater ko operation theater sina adu lorga local na ta regional na mo hai for example ina sida khud matum se khud ke naw is the finger ring ke no gi index finger the surgery to go bai ta de pull up pangthaba na tra khanda bai saruk tu da sigi aina togada ba finger sa singak ta da pangthan ba ya ba localized at the regional high time asisisu ancient discovery moina coca leaves haina taram gadra ka cocaine opium hai tare ko masigum masine moi sidagi extract tawraga sidagi derive tawraga husik koina adu dige derivative ne na lignocaine ko bupivacaine and local anesthetic haina adu mo yaure ko aina ngai na number yaure inhalational yaure IV yaure adu regional aduna husiki si ahum sina mainly comprised tawraga husik se patient ama se operation theater da pusin bada balance anesthesia na term amma muk sina ba husiki nambane aduga IV singly the cup sin bane regional asi hum se combine tawba dose minimal mina tawraga aduwaina tawraga hum se petor balance anesthesia na husik khoina daily routine da dum sina ba se hoibe adu doctor hojiki any kind of minor operation tooth extraction dagi horaga major operation like cesarean kumba angang kano unaba adagi other kind of pukleng khairaga major operation taw matamda nabadi adum phawrdamnina anesthesia kano administer tawuse is a must aduna mathangda doctor re khangjaningji any major surgery whether major or minor aduda anesthetist ki role je karino habdo sukhra hawrapa phajana hai ka masisana kai ha role hai se yamna akhoina yengba kan da di
behind the screen mainly oibane koi se anesthesia se ko operation theater theater manung dor se behind haide koi se OPD the patient se direct first contact na tabani na behind the screen du boy adubu or so roles yamna achawba role play to and kari no ha ka da music for example patient ama se operation to do pane to do re haira ka pasida magi work up hai tare ko music ki blood investigation routine investigation oiro se x-ray oiro ECG oiro ko urine mayam se tawrani aduda normally khoina tawbusi kai moina surgeon sing sina akhoi da tharakani my data mayam se che mayam se report mayam ga akhoi da tharakani akhoi na yengani adi simla kano test value mayam se normal oire drug ECG x-ray lo normal oire this is fit for surgery and fitness ama pirani fitness pi besida doctor surgeon sig da mung tharani moina date pirakani sisi thada sisi numeta si matam operation tawrani na patient tharani ado for example next day gomba da mas operation tawgo do bo hai tare ado de mas night ta admission tawba normally khoina chana bsa next day surgery tawgo do bse ngasi one day prior da mo admission tawrani asisi da just one day prior da khoina review PAC na go review pre anesthetic checkup haina la ko na last so la kani ado mai taw ado mai review tawraga ado da su normal lady yes can be taken up for surgery ko ado tawraga next day mai taw do the review taw busi kamai na taw no review hai say for example hojiki date piba matam kano piba matam du hojiki matam du da ko ado da kari go change lakra drama ma sangon for example akoina yamna adui matam da ying base upper respiratory tract infection hai tare lok lai ho to busing sa lok lai ho go to boi tar de ayamba khoi GA general anesthesia je pura pangtha ba se contraindication ayamba mainly oi bane aduna adi sigum leibra ko natraga new onset fever dengue gumba natraga kari gumba laina lak pra hai base adu gap lei bane adu da yeng ba hai tare adu mu thu do pa kam ta lei ta ba no adu ka values kum dum normal ta the tawani adu loire operation day at the next day da OT da kari taw ba lak pa da patient hek OT da hek chang ba da normally mi oi bese khoi se operation taw gani hai bese da pakhat pa amalai pakhat pa amalai gani adu da for example adu da BP ko ma se dom white coat hypertension na so amalai ai the doctor bu uba natraga husiki na di operation taw gani ngana taw da pakhat pa da mu pulse ko masing wangak pa ko ado ka BP sung wang pa draga tension anxiety mayam lakani ado laita adu gumze laita na ba haina koina drug makhan malai muka ado si capsule laga ma si kara anxiety se reduce to ba hai tare ko ado overnight is tablet cha bu su yawe natraga huziki day prior to surgery or the day of the surgery da ada taw bu su yawe ko hidak to ka pani ado akhoi gi ngasai na haibu na balance anesthesia is mainly akhoi na season ba ado na hek induce akhoi gi term amalai induction hoba gi ko induction ne maintenance na mala kani anesthesia sida induction sida akhoi na mainly akhoi na season na pasi huziki singli da ka pasing ja thusu thuba ado ka masisina stability haide patient gi vitals hai tare sigum stability dum lei ba tuna induction se tawrani aduga maintenance hai tare maintenance na huziki nam busing da inhalational anesthesia na huziki no mainly khoina sina busi sevoflurane nataga isoflurane na lei gas sina maming ne loina operation loin makta major operation general anesthesia je loina sina bi yani ase tawre aduga huziki sisina just pangthan bane adubu operation taw kan da karino nang sai na hai bugumna pangthal su magi gyan mang su muscle sing se active oi bani na akoina singli da kapa relaxation hai dare muscle sing se pura relax taw ba hai dare leng da bi pura leng da bi da adona kari da muscle relaxation and drugs group amaya rakani asipi raba maintenance masisi muk back history da muk sat ke akoina sum khangna ba na African gi pygmies gumba ko natraga African natraga movie da yengani moi hunter sing se moi na chatpada bo arrow adum pai bane ko asida moi gi arrow gi maton dai tare moi sina kaino ma da ising ama da lupaga
aduda moina hunting to moina for example deer ama ko ama ure hai sa moina arrow du pan bada ma kano se sa se pu hai tare poison hai tare ado sa se pura paralyze oiraga sibadi sibana ta si da ba pura paralyze oiba aduda sinagi ba adudagi sum kauraga curare na poison ama lai makhak lai bane adudagi sum derive tawraga akhoi na su muscle relaxation ama lai okay ko muscle succinyl choline gu mana traga mami amma khan lai le adu musin naraga operation manung se da gyan soma han kra pang than se da do muscle se pura relax ho re muscle se pura relax oira bani na kari no har khoi se muscle relax to bai se khoi gi heart muscle di yaw dre se da adu bo khoi na sore ho manung ma so na so hon this is pura respiratory muscles na ne ba adu respiratory muscles se relax to ra bani na akhoi na magi artificial lung induce hai ta khoi gi trachea se akhoi gi windpipe hai ta normal windpipe se da tube ama thing ji le hai raga adu ga tube to machine oi gi ventilator na ma le ko adu da connect to raga adu ventilator do na artificial lung oina tawraga operation se he manung se da loina pura oina akoina magi lung ventilation se koina khutara ataga machine do da setting lai ram gani adu da control tawraga adawaina operation se chathan bai da sina maintenance ore ado swaina husik koina muscle relaxation pi bisi time lai bane moi se maximum moina ta moi ge duration of action hai tare ko operation se kyam kun chang de no habi operation ge matung in aduga matung ina husik koina aina hidak amu kap se ma se sum just maximum se 30 minutes umar roughly average adum challe ba 30 minutes loiraga magi hidaki ba kano action se loira ani aduna akhoi gi thabak se kai tawra every 15 euro every 20 minutes or every 30 minutes euro akhoi na vitals tu yenga magi pulse ko monitor loi lai ni ECG pulse adu SpO2 na loi lai adu gi matu ina koi sina every 15 every 20 minutes ta sigi magi cannula hai tare ko adu dagi hidak dum kapaga patient se so maintain to hai tare okay sina maintain to hai tare major role anaesthetist in the operation theater the very important role name moina tawri bise haide hakjang do operation mak tawdraga ju the patient gi life is dependent on the anaesthetist not adu yam ngai je doctor matang asoi the break logi si doctor matang asoi the break mta logjage break ki matung da anesthesia adagi masi sigi matang nam hanna khangmina kishe break matung da amuka hana taram nokchari nasigi headlingi episode asida khoina pujarakli ba expert asi Dr. T Letkhohao Haokip ni Dr. asiga khoina anesthesia gi matang da khana nainari bani hojik break ki mamang da doctor na anesthetist na mogi role inside the operation theater si matang da doctor na panbikre anaesthetist se moina patient duga direct upfront face to face deal tawdraga su operation theater da di yamna important over role ama kano lowri bani hoji anesthetist sing jina haidi every kano half an hour or every 15 minutes depending on the requirement magi hoji drugs myam je administer tawraga operation do successful oina bai da mak yam achaubo thodang lowraga lowri bani anaesthetist sing jina adu doctor na panbikhe ba hoji vital myam check tawba asina tana atay topa role or responsibility labor as anaesthetist na inside the operation theater inside the operation theater the ngasai na hai bodo continue mong tawra maintenance laire adu loraga operation si loiram dai operation se loire hai re adu oi ta de operation se loire ma tung da akhoi na muk kari tawra ngasai akhoi na pangthan ba ko inhalation namaga piba iv da piba mainly akhoi na muscle relaxation piba sa patient se surgery loi ko ta reversal hai na ma lai hai de si han ba si ba gi type ta lai ra bani operation man ling su ling dre sore su machine da hole la bani ko patient sa si ba ju ma na ram ne adu operation se loi hai ka na akhoi gi yam na well yam na main role sa patient se mo hingan ba hai ta re adu kari no da sida so mo drugs ama muk sin nai akhoi sa topa makhal gi drugs topa makhal gi da sing hai de akhoi se drugs sa sana ba hai ta re drugs se seasonal raga patient gi normal physiology se normal physiology is maintain tawna ba hol na ba hai ta re aduna ai nang sai ha ba muscle relaxation ne ya kano ge tawraga operation hek lom dai minute manga atraga minute ani akhoi na sum akhoi gi judge tawraga
inhalation adu off tawre number sing to IV the to khra adu relaxation tawbasidi moi aina ngasai heba mogi definite time of action layer abanina patient adu marak to da surgery loire hai ta de akoi tabak to hingat pani hinga muk hinga han pa hai tare aduna reversal agent hanamale asisi sum tapna ka paga magi normally akoi ni ying ba je operation to mami na dum khangani leiting tho mi pang tho gaina hairam gani operation hek loiram dai loi bisida masina kai no hai kan akoi na hida kap sida muscle paralyzed to ba sing reverse to bane ba ado reverse to ba sida first muscle to be reversed as a kind of sore hon basa diaphragm muscle side diaphragm je first se khajing tang magi respiration khala kani adu matung da akoi na huzik khoi na haiba khoi gi eye muscle ko khoi gi tongue muscle sing se sum reverse to rock pani ba aduna akoi na mid pang tho o natraga leiting tho o kaina tawraga hang mane adumai tawraga gradually to reverse tawraga fully reverse to re haiba akoi criteria mayam lai ko adu hek loiraga ai nang sai haiba tube windpipe the tube hapsin bodo adu lok thok ba hai dare last adu loira aduna reverse adu loira yam ngai ji doctor the doctor ahoina patients kara moi operation tawraba changu ba patients singi moi gi feedback haiba tare ko moi experience haiba da kano moina doctor na anesthesia piba matamda half anesthesia the spinal cord ta hanba pire haire half hedi localized cesarean ko for example aduda half patang pire haire piba matung da operation je horba matung da anaba phawrakpa adugum bai experience lei hai adu naba phawrakpa da cd half sina localized ne yaro hena full anesthesia amuka mine administer tawba adu masi kano asi kari no habse khangning ma doctor dagi masi si karino hana yamna masagi doctor na pangiba pre anesthetic checkup ta anxiety level kumba wang banara natraga kari condition degi no smaina even after administration of anesthesia anaba sensation power pose certain patients ta haizara ka masi si karino haraga spinal anesthesia na amuk panjara ko masi si karino haraga akoi gi spinal cord sa spinal cord se akoi gi nerve mayam chat pane ba ko aduna akoi gi spinal cord nerve mayam chat pasina khwang degi siba khwang degi oiro si mathak ti loina nerve sing se spinal cord loi chat pane ba samlam na khoi na khang na mai ta akoi gi electric pipe hai tare ko electric pipe sida pipe ki manung sida wire mayam chat pane ko pipe o keno tube ama leire adu manung sida tube to na spinal cord or hai ra aswi manung da akoi electric wire circuit me am chat pane ba adu yi type ta akoi gi sisu keno gi da nangan sida spinal cord sida nerve me am chat pane ba ase nerve me am se brain di yogda ba brain di yogde brain power di yogdi or ga do brain power di manung keno da connection di pa keno to di to ba adu bo usik ai na hai ding se keno nerve me am sing se spinal fluid hai na CSF hai na cerebro spinal fluid hai na malai fluid sida tawra lei bane moi se immerse hai tare ko adona khoina spinal anesthesia pi busi kamai tawra hoji ki khoi ge spine ge saru ani gi kara ki space thiraga ye tum ama yamna khara sang ba ma lei bane ko se tawra ga hoji ki fluid to CSF to aduda caption bane ba adu CSF caption beda CSF manung sida kari yaw ba hoji ke aina hai ba nerve mayam supply mayam to loi lei bane na aduda akoina hidak se ngasai husik aina hidak kapsin se local anesthesia nang sai na cocaine derivative haibdo adu hidak to neba adu aina adu kapsin bada pangtharak paneba aduna adu pangtharak pasi husik nang na hai ba hide effect se piba matung dan na ba power aga gm ko ba se kan kan da wang da bagi ra na dos wang da bagi so yai aduna traga ayamba se more than 80 gumpa percentage of the faulty technique hai tare ko akoi na kap da for aina husik space ya asum hoina sum microscopic space hai tare yamna just a few mm space ne ba husik ki aina hai ba cord lei pam se aduna ne yetum na khoi thinjin ba sida kap da marak tar lem ko pa ko akoina khuta kapasin ba sida yamna hands yamna stabilize oi ba amata ka tai
kapa manong sida haide kapa manong sida haide kapa bumtang da khud se leng khazitang thodoba leng khoba to boy da de space tagi nel hando ota di effect se partial gum lak pa yai adwaina ayamba si technical amale aduga hidak ta su amale hidak ki kari hectare effectivity si su maram mark le haide company ayamba di husik si amna anesthesia si company yam da banina yamna branded company akta dum sinai ado hisi gi yamna thodok pale ta ayamba si 40 technique kha dum lai aduga patient gi keno haitare response su magi build haitare adu tas kharama kha pole okay yamna rate yamna name bane adu sum lay the doctor patient hoziki anesthesia administer tograba adu spinal experience like patient singje moise kona punsida khwang nabagumba other complications kumba face to hai masi chumbara chumtaragadi si karino and then how to combat masi se like masi se it's a myth it has been proven ko masi se research to lai moina haidi nang sai nang na haibum na patient ki complain makal sit lai atu research to re moina research to busida yamna significantly can also laite haina moina conclusion to si paper research yam lai hoi doctor nadi myths ne hare do patients me operation theater changraba mai to hojiki ka ki ma pa da na ba phaw si na ba phaw di lay adu di si myth se ka mai na tholok ko jano doctor myth se ko haina haida nang sai ka kari ki no hai kan hojiki akhoi na ka pasing se kam hana se as per development ko hana mamangai da recent kano mamang da kamai tawra yitum se zum size se lak pane ko okay ge sai na lai bane hana di khadi chawra me ko ado hojik se due to development ko science development hojik se yitum se amna pick pa oi bane 25 gauge normal ko na se na bane aduna asisina yitum macha amna safe oi bane macha mak oi bane ko ko na normal se na se aduna se ka pasida sidagi khwang na ga do boy he sidi yamna very logically kano yeng kan di laita ba laite haina haining haina haide aduga sida leiba ya ba kari bo haraga for example akoina epidural hena tonga namung lai nil achaw ma lai normally sina da ba ko prolonged surgery gumba orthopedics gumda amasi nei masi sina kari no post dural hoji ki aina yitum si khara chaw boni na si condition sida kari no haraga CSF aina ngasai CSF haibuda fluid or leak layer babnina adudagi headache khara lak pa yai sibudi it's a medically proven like so headache lak pa is right after the surgery or like for the lifetime no just after the surgery adu masisu every case na taba ko in case puncture to ba hai tare ko leakage khar leiba adugi condition ngak tadane adu su headache lak kani aduna akoina CCM very negligible oibane just maybe for 3-4 hours post operative leiba aduna akoina sub hidak paracetamol be oiro kai kara dum tawraga dum it's a very mild complication treatable ne adu bong sai haiba spinal anesthesia gi related backache haiba haisiti for example maybe backache haisi in course of time ko khwang hai koina kapasi khwang dani adu in course of time normally ai sunang so myam backache sum la pani adu bo once ma si kari heda operation tawram adu ga mari leina mana sum khalakpa ki kano possibility si yamle ado needle huziki spinal needle gi maram oina backache hai ba hai se medically ko khoi sum scientifically moina chemical not because of chemical adu gumare mali leite leiga do boy ta de traumatic oiga do bane ba trauma se aina huzing hai ba needle si yam pick po oi bani na adu digi khwang na ra ka do ba hai ba se scientifically yamna kano unacceptable ko otherwise nang sai hai bumna everything se science se sum fact hoina dum proof to apani na study mayam lai si so aina kano literature da su yam yawe ador moina si significant oi de hai ba se moina proof to bane haina si se phamsaning ba ta yam nungai je doctor da gi khangjaning bo wahang yam lai adu erga zu matam je khra wat panina mathang da ina doctor da gi episode se loidringai da khangjaning basi as an anesthetist magi challenges myam je kari lai bage aduga doctor na hozik haibi hibada di operation theater manungi roles and responsibility myam je doctor na haibi khre adu but outside the operation theater what is the
role of an anesthetist, and then what are the challenges faced by an anaesthetist? Sai music khoina mayam sal haina OT manung dani adu music si advancement matungaina anesthesia role of anesthesia outside the OT se yam lere. For example, samlam na haida ICU critical care mayam si ICU makha ICU se mayam anesthesia gi makha yengsin ma makha da loi lei bane. Okay. Anesthesia gi ma loi yengsin ICU ma lei. Next ta kari lei bra hana hoise for example koina pain medicine na tongan namung lei ko. For example, cancer related pain si yamna terminal pain oi bane yam na bane asuna cancer na ba mi ba cancer na ba da cancer pain lei ba ma da akoina tablet oiro ko pain analgesic sum pi ba se side effects sum lak pani na cancer related pain se tonga na akoina anesthesia gi subspecialty hai ta pain management na tonga na branch amuk lai si management amuk lai ei samak so ke no da Mumbai ki Tata Hospital da posting chalami adu da cancer se da adana pain management yam na tip top oina tawi moi Tata se da advancement matungaina adu loire adu mathang se da hojiki akoi gi endoscopy oiro natraga MRI se MRI low bu se da patient se pura stable oiga da leng oi do bani na angang macha natraga ahan ma gi tremor lei bu ko adu gumba ta angang macha gumba oiro asui gumba se da akoi anesthesia gi akoi na leng da na ba sedation hai ta de ko hidak se khara pi raga MRI se to hon ba adu ga psychiatric su hojiki electroconvulsive therapy na shock pi bu do shock pi bu se da su akoi na hidak se pi raga sedate to raga electroconvulsive therapy to ba aswaina role se mayam se outside even OT manung da na da ba outside OT da su roles a chaw ba sum anesthesia gi sum lak ba hoi yam nungai je doctor ngasi di matam je later dina episode is the lotion batare adu doctor yam chilama matam kai thokpiraga hogi impact news ki studio the lenction biduna anesthesia and its role in today's health science hai begi matang da yam kumna thambikre matam je kitang hena lairam taraga di amka hana khana naina ba yaram bane adu ngasi gi di matang aswai de loi batare yam nungai je doctor thakachare Nasidi impact news ki impact headline for a healthy Manipur hariba program asigi episode asi matang aswai de loislakle mathangi episode ta atopa topic amagi matang da expert anoba mapudana lakchage haraga miam dagi kaina nawa yathani jari. Thank you.